Ezekiel 6 verse 8 na 9. Bese sifunza Psalm 30 verse number 5. Ezekiel 6 verse 8 na 9. Bese kubahlabelelo 30 verse number 5. Ikhona kube inhlasana efihlwe khona emlotheni futhela Nkosi lomlilwana uvuthenja Dihlabelelo 30 verse number 5 bese siyathandaza. Ukhona lo ngasifundzela. Kodwa nitawushiya insali ngoba labanye benu bayawuphunyula enkembeni. Abanye benu bawenda njani bazalwane? Bayawuphunyula enkembeni. Ngesikhathi nisakadekele emaveni ngemave nasetiveni. Namangeva. Nivile nini? Basta ngesikhathi kwende njani bazalwane? Nisakadekele emaveni ngemavi. Aze sithi asaphinza sifundzele ngesikhathi kwende njani bazalwane? Nisakadekele emaveni ngemavi. Okay. Nasetiveni. Okay. 9. Kuyawuthi ke etiveni lapho bebathunjelwe khona labo labaphunyulile bangikhumbule kuthi ngeva buhlungu kanjani ngaloku ngihlubuka kwabo ngetinhlitiyo tabo bakhonda labanye bonkulunkulu besuka kimi ngeva buhlungu nangemehlo abo labukeka akhanuka tithixo tabo
bayawutenyanya kwabona ngalobubi labayawube babendile nangato tonke tintfo tabo letinengekako labatendako. Amen. Amen. Mshayeli Ntantu ufundze kahle. Hawu ufundze kahle. Lihubo 30 verse number 5. Ngoba kutfuthela kwakhe kuba kwesikhashana. Kutsela kwakho bazalwane kwesikhashana. Kodwa umusa wakhe uhlala ukhona njalo umuntu asaphila. kodwa umsa wakhe uhlala ukhona njalo umuntu asenda njani bazalwane? Tinyembeti tingaba khona ebusuku. Kodwa ngakusasa ekseni kube kujabula. Ngakusasa ekuseni kube yini bazalwane? Kube kujabula. Ukhona lone good news. Noma ke American Standard Version. Oh, nite bazalwane. Good news. Dololo. Oh. Anna good news nini? His anger lasts only a moment. His goodness for a lifetime. His anger lasts only for a moment, and his goodness for a yes. Asibile ke Hezekiah mshiyo. Ezekiel. Angithi kuna Hezekiah na Ezekiel. Angithi bazalwane. Kunemprofeti bani bazalwane? Ezekiel. Bese Hezekiah kwangibani? Fundza ke mshemu. Hezekiah ngeSiswati. Yes, fundza mshemu. 6 verse 8 na 9. Siyamkhumbula lo wacela ngetelo iminyaka sekagula. Akusuyeke lo wabhala lencwadi. Lona ngiEzekiel. Chapter 6 verse 8 na 9. I will let some escape the slaughter and be scattered among the nations, Yes. where they will live in exile. There they will remember me and know that I have punished them and disgraced them. Because their faithfulness had deserted me and they preferred idols to me. Yeah. And they will be disgusted with themselves because of the evil and the degrading things they have done. Ngicela kumshayelele umsho kuqala ke la verse number 6. Nami ke ngakhe yami iversion. Ngibhice ama versions lamabili for the purpose of our discussion today. Then I will let some escape the slaughter and be yami ke scattered. iversion ithi then I will leave a remnant for myself. Bese kuchubeka kuthini ke lapho? Same verse. Escape the slaughter and be scattered And among they the will be nations. scattered among the nations. The remnant will be scattered among the nations. Alibonge ligama lenkosi. Ngihlanganiseke ama-version lamabili nasengakhalela kami. I will leave a remnant, and the remnant will be scattered among the nations. Nkulunkulu abusise kufundiswa kwelivi lakhe. Ngicela kukhuluma indzaba lenkulu lamhla kafishane. Kule mavesi lamabili. And ngicela kungabiyeli ku-background yekubhalwa kwalencwadzi. Nekubitwa ka Ezekiel abe ngumprofeti. But lesi sikhathi sekuthunjwa kwa-Israel. Nkulunkulu ke uthi ke kuEzekiel akaye kulesive besimhlubukako lesinengqondo letilikhulu. Lesingasamkhonda uNkulunkulu. Kuthiwa lesive bese siyekele kunta imihlatshelo neminikelo kuNkulunkulu. But bese nta imihlatshelo neminikelo etithicweni.
la bebakhondela khona uNkulunkulu benda khwale iminikelo nale mihlatshelo bese baguqulile sekukhondwa labanye bonkulunkulu. Uthumela Hezekiya ke uNkulunkulu ukuthi akahambe ayobatshela ukuthi utabehlulela ngale ndvo yabo lesibayendile kumhlubuka uNkulunkulu. Now ufunza verse number 3 la chapter number 6 uthi awuthi nzabata kaIsrael lalelani livi lasimakathe na kulokushiwo inkosi simakathe kini nine tinzaba nemaqhuma nani mifudlana netihosha. Ithi sekusedude ukuthi kehlisele inkemba etikweni futhi ngitanibhubhisa noma ngitatibhubhisa letindzawo tenu letiphakeme tekukhondela tithixo, letindzawo letiphakeme ngilabo benda khona iminikelo nemihlatshelo kusimakathe kwakho khona ama-altars but sebaguqulile nabo sebenta kukhonda labanye bonkulunkulu. Lesive sankulunkulu siyamkhumbula Elijah entsabeni ukuthi wakwachuthelana bakaBhali. Angithi bazalwane bakaBhali banelathi labo na Elijah wakha lakakhe uthi ke uNkulunkulu sekusedude ukuthi ngibabhubhise labantu ngoba sebathethele bebakwentela mina uNkulunkulu sebangihlubukile kwangcono labo tilikhuni sebakhonda tithixo sebakhe emalati uthi emalati enu ngitawabhidlita nemalati enu emphepho atawuphihlitwa ngitawubulala abantu benu embi kwetithixo tenu. Nikhona bazalwane chose letithixo lentikhonda lensabeni ngeke tinside labo uNkulunkulu makhonda lensabeni ngeke baniside ngoba mina uNkulunkulu ngitawubulala abantu embi kwetithixo tingede tabasita. Verse number 5 athi ngitakwendlala tidumbu debantu baka Israel embi kwetithixo tabo. Israel mosohlubukile manje so uyekele uNkulunkulu ukhonda yini bazalwane tithixo ngisakade emathambo enu atungelete lamalati enu. Uyabona ukuthi disaster lakhuluma ngayo uNkulunkulu la. Bese verse number 7 uthi bantu bakini bayawubulawa bawele phansi emkhathini wenu kuze nathi ukuthi mina ngingibani manje ngusimakade. Le tone le uyayiva ukuthi God is angry. uNkulunkulu njani bazalwane? Angry ngesive sakhe. Asisendi kahle, asisakhondi kahle, asisamsabi uNkulunkulu sekukhondwa labanye bonkulunkulu sekukhondwa tithixo. Uthi ke uNkulunkulu ngaleso sizathu ke labantu laba ngidababhubhisa nalama altare abo nale mihlatshelo yabo nalabo uNkulunkulu wabo ngeke bazibabasite tidumbu tabo tiyawusakadeka. Disaster le yawuhlela sive sabantu bazalwane saNkulunkulu. Bantu bakini bayawubulawa utshela Hezekiya uthi bantu bakini bayawubulawa bawele phasi emkhathini wenu kuze bathi kwekuthi mina ngungubani manje ngusimakadze. Leni uNkulunkulu wakhuluma lamagama kungobe uNkulunkulu bathandekayo akasibeketeleli sono akabeketeleli bubi. Ensono nebubi uNkulunkulu uyakwehlulela. Nikhona bazalwane? uNkulunkulu indlela ehlulela ngako sono nebubi akameli ilanga lekubuya kwaJesu kuphela. Ezisiphila sihamba sikulomhlaba uNkulunkulu yasehlulela sono nenkohlakalo nebubi. Akakubeketeleli uNkulunkulu. Haleluya. Endlento lenu uyayiva njengoba ngisho ukuthi le tone lena ithi uNkulunkulu angry. Thukuthele. Labantu laba ungathi ukhumbula amagama lawo akhuluma ngaIsaiah uthi bantu bami bangihlubukile. Sive sami uziwabekisa uthi behlulwa ngisho la imbongolo ngoba iyamathi umnikati. But bona bangende njani manje bangihlubukile ngaleso sizathu ke batawubulawa bonke basakathalele phasi kuba uNkulunkulu ngoba nebubi bathandekayo ulandzela ijudgment. Ngikho kufuna sibalekele yini bazalwane kwena lokubi. Haleluya. Basibalekele kwena lokubi. Kwavela into ngasikhabanisa naNkulunkulu baleka ungabuke emuva. Ungagcini ukuhlabela phela ukuthi baleka Joseph aphathi ngoba nenzo letakuqabanisa naNkulunkulu lena njani manje baleka ngoba God judges sin. Ngatibambelele. Haleluya. Nokumele kube inkinga kwangathi uNkulunkulu sona uyasiyekela ngoba uNkulunkulu umuntu akavela amlahle nje lakaphambuka uyambeketelela amnika isikhathi sekuphenduka but nangabe lo muntu uyaqhubeka wenda lobubi akayekeli uNkulunkulu uyamehlulela.
Haleluya. uNkulunkulu mena njani bazalwane? Wehlulela uNkulunkulu. Yena uNkulunkulu ende umuntu amehlulele namuhla. Umphumela uyobona emva kweminyaka emithathu. Kepha ijudgment yebe yaphuma nini manje? Yaphuma namuhla. Haleluya. Ngoba Jeremiah khala nafunza Jeremiah uthi kwangathi liphupho nasabona Israel ahlasela amaBhabhiloni babhidla lithempeli kubhidlwa tibonza bathuthwa bayekuthunjweni uze uyakhala uthi mayebuka kwakho Ndlovukazi uze uthi ngikhumbula imiyalo lenganinika yona ngoba ngesikhathi Jeremiah khuluma bayala ukuthi uma bathubeka lesono uNkulunkulu abehlulela kwangathi uyadlala nje but emva kwesikhathi kwase kuyenteka lokhu uNkulunkulu la kushito ngoba uNkulunkulu bubi nesono kwena njani bazalwane uyakwehlulela akalenza bathi kwento wangibani wangahambi kahle nje uyehlulela uNkulunkulu. Haleluya. Elikude lokhona ukusida ngofuna ukuthi ibalekele wena utside wena but kulento engiyithandayo ukuthi ekuthukutheleni kwakhe uNkulunkulu luthando lwakhe lugcina luhambe phambili. Alibonga igama lenkosi. Noma athukuthela uNkulunkulu kuthukuthela kwakhe kuphakame besadule ezikele mangalisako but ekugcineni ubese uyakhumbula uthando lwakhe engakhumbula uthando lwakhe uNkulunkulu bese inhlitiyo yakhe yehla uthi nabo laba abantu bami lengabadala nalengabathanza la Jesu abafela manje ingodi ukuthi loluthando lwakhe uNkulunkulu sidlala ngalo ngalesikhathi singalunaki lokho ukuthi akusiso ngesikhathi lapho siphumelela ngabasente kahle khona but lesikhathi ngoba uNkulunkulu uyasithanza uyasibeketelela nasekuthukuteleni kwakhe. Haleluya. Nani indzaba lenkulu. Ngapho ngathi bese sifika ngena khona uthi lo munye bengifunza lenye indzaba ayibhalile uthi nakunebantu laba understand kahle umusa kaNkulunkulu laba understand kahle uthando lwaNkulunkulu uthi ngemaKristu uthi abantu laba understand uthando lwaNkulunkulu lubande likhulu kangakanani nesihawu sakhe sikhulu kangakanani bese uthi ekugcineni manje bayalimisuza sigiba uthi uNkulunkulu uyasithanza bese sena njani manje samisbehave bese siyathi ukuthi nasibuyela kuye sitamfunza incwadi yakhe yaJohn sithi uma sithi vuma tono tethu wethembe ukuthi asithethela konke ngalungu kwethu ngoba uNkulunkulu unemusa lani bazalwane neluthando but ufuna siqaphele kungenteka leli verse lelo silikhumbule uNkulunkulu sikayipronounce ijudgment yani uNkulunkulu angayipronounce ijudgment akayireverse nikhona bathandekayo. Ngoba namhla ngifuna ukuthi bathandekayo asibalekele bubi asisibalekele sono na umfana kaNkulunkulu make sure ukhonda uNkulunkulu yena yedwa ngoba wambhika nalokunye uNkulunkulu uyathukuthela. Haleluya. Noma lethando lobe sihlabela ngayo lapha engibusisile lengoma but noma lethando lungaka lukhulu lubanti uNkulunkulu kungaphathi kahle kwethu njengebantwana bakhe akumphathi kahle bese upronounce judgment bese uthi ngibani utakulekelela ngikwathi manje kweZekiya ngisho labo uNkulunkulu balama altare abo ngeke babaside walijubutabo tiyawulala embi kwalabo uNkulunkulu babo bubi asibene njani bazalwane asibalekele sono asene njani bazalwane asisibalekele esimathe uNkulunkulu asithanza eluthando lwakhe kugcineni gcina kumelona but asithi qaphele ukuthi angaze asehluleke solo sethembe ukuthi uNkulunkulu oneluthando nalunemusa ngoba akapronounce judgment uNkulunkulu konke lesiyabona emva kwaloko siyabe siyenda nje uNkulunkulu sovela kwende njani manje we keep the judgment asibiyele phela kuSawuli iBhayibheli lithi wasita samkhethile sala ukuthi akho lesive sika Israel wamthuma ukuthi akahamba ubulala konke sayikhumbula indzaba ngeke ngibiyele kuyo nakabuya Sawuli wabuya ngakayeni nje uNkulunkulu ashito uNkulunkulu akayanga kuSawuli waya kuSamuel nikhona bazalwane waya bani bazalwane waya kuSamuel wathi sakunamuntu ngumthwalile ukureplace lo ngoba lona akangilaleli but ngesikhathi uNkulunkulu akhuluma naSamuel amthuma endlini kaJese Saul abeqhubeka akhonda kanti uNkulunkulu sovela umlahlile bese iBhayibheli Samuel wamnqusela Saul ukaphasi wathandaza wafamba wathi vuka Samuel noma ungamnqusela lona ngimalile angisa reverse ngiko bubi ufuna sibene njani bazalwane sikubalekele siphathe kahle ake ngiphize amagama lengiwakhulumile ngalenye ilanga ngathi lapha noma kuphi nakune nto lelula kuyenta la emhlabeni
kukholwa. Kukholwa kunjani bazalwane? Kulula. Uqanganiswa ngithi. Sithi singaqanganisa kusigile. Bese sithi kukholwa kunjani manje? Kulukhuni. Kukholwa kulula. Nawufuna Paul base lo muntu akutshela athi umuntu ukholwa ngenhliziyo yakhe. Yabani ngenhliziyo manje? Phinza avuma ngemlomo wabani manje? Bese sithi iBhayibheli kuba kusinziswa. Eniwathanda. Nasakusinzisile uNkulunkulu sokumbona kaNkulunkulu. Lokulandzela yini lapho? Kuthi phatha kahle nokwesaba uNkulunkulu. Simple uhambe ezulwini. Kulula kukholwa. But sina sikomplicate ngendlela yokuthi sikukhanza ungathi enokukholwa kumsebenzi kulukhuni manje kanti kukholwa nje kulula. Lasingafocus lapho. Ngesikhathi ke sesendele tindvo ke tena bese kwathi kukholwa kulukhuni bese sithi khanza siflathela uNkulunkulu sikhonda lokunye noma sikhonda ngendlela lengasiyo. Kanti ukukholwa is very simple. Ngesikhathi ke singasaledi live lakhe uNkulunkulu, uNkulunkulu uyamthukuthelisa noma aneluthando. Uthi ke lapha kulesivelezi tidumbu tabo tawena njani bazalwane? Ditawusakateka. Kuze bathi ukuthi yena ungibani bazalwane ungusimakathi. Ekuphileni akufuneki sesimele isikhathi la siyombona kahle khona uNkulunkulu ukuthi ungibani. Ngoba sikadile ngempilo yethu. Singakulweli kumathi simakathi ngelwaka lwakhe. No. Asimkhonde uNkulunkulu si-enjoy lothando lanalo ngathi. Dan kumbona ukuthi uNkulunkulu longadlali lonelulanga lothukuselako ngesikhathi sekakhipha ijudgment ngetimpilo tethu. Ube ngikhani seyikanti uNkulunkulu unjani? Sesiyofuna liqolo. Elithi be too late. Ngibona ngathi noma kunjalo ngiyawushiya ini manje? Ngiyawushiya insali endlensali yawusakateka ini manje? Live lonke noma ngetive tonke. Enlekusakateni kwabo bayakhumbula ukuthi mina ngingibani manje? NgiNkulunkulu. Lalibonga igama lenkosi. Ngoba uNkulunkulu bathandekayo loneluthando nalonemusa nasekoneni kwethu. Uyakhona yena ukuthi igcinele bakhe ngendlela yakhe. Haleluya. Agcinele banje bazalwane bakhe. Ekufihlele bona sibamke lapha. Abasakade nemhlaba wonke. Bathi ukukhumbula ukuthi bayini bazalwane baNkulunkulu. Alibonga yena umbali bazalwane uNkulunkulu. Akavani nebubi noma aneluthando. Enoneluthando uNkulunkulu bathandekayo. Thando lwakhe lasimangalisa ngoba uyalikhombisa na ubona khona lokho ukuthi uyathi ke lapha uNkulunkulu bekufanele singabe ungilahlile. But ngenxa yothando lwakhe uNkulunkulu asephule egodini. Uma ufunza Genesis chapter number 6 iBhayibheli lithi umhlaba wonakala ngendlela emangasa. Unayifunza indaba yamangala ukuthi umhlaba waba sisigabeni lesibi kanje. Kuthiwa abantu bebalala netingelosi. Unakele emhlabeni. Bese sithi iBhayibheli uNkulunkulu kwamphatha kabi lokwazi wathi isola ukuthi umendeleni umuntu. Wase uthi ke ngabo ngiyababhubhisa bonke abantu emhlabeni. Bese uthi verse number 8 noma verse number 6 bese uthi kepha Noah wafumana yini bazalwane? Umusa. Ngoba nasekuthukuseleni kwakhe uNkulunkulu noluthando lwakhe luba khona nemsa wakhe uba khona. Wena thelazela ukuthi ekuthukuseleni kwakhe uNkulunkulu experience uthando lwakhe nemsa wakhe dalulaka lwakhe. Bese sithi Noah waba nenhlanhla wafumana yini bazalwane? Umusa phakathi kwesitukulwane lesonakele. Alibonga igama lenkosi. Into lokuthandazela ku namla lokuthandazela ku nawe ukuthi phakathi kwalesitukulwane lesinakele esiphila naso lezi uNkulunkulu nasafuna sehlulela manje wena uthole umsa wakhe hayi ngoba lo musa ukwehlela nje nawe phela ngoba wezamile ukuthi phatha njengokwelivi lakhe. Ushiye konke komhlaba. Ushiye konke lokucabanisa naNkulunkulu. Ushiye konke lokuphambanisa naNkulunkulu. Emehlo ethu akhanyiswe sibone indvo laba ingude ekuphileni kwethu isehlukanise naNkulunkulu. Sibalekele. Haleluya. Singayendi indvo letawenda uNkulunkulu angajabuli ngathi. Singayendi indvo latathi sola uNkulunkulu ukuthi ngamdelelani igama. Singayendi. Sikubalekele. Haleluya. Sizosusa umsa wakhe. Uma nekusinisa kwethu Paul usho njalo phela ku-Ephesians chapter number 2. Uthi kusinswa kwethu bazalwane kungancane bazalwane ngemusa akuyi ngemisebenzi kuze kungathi uba khona umuntu otibongako. Lo msa wakhe ke asikendi ke ngisho kwaMuslim ukuthi sidlala ngawo siphatha nje yaba. Phatha nje lula umsa kaNkulunkulu. uNkulunkulu lemusa ngithethelele. Ngani iBhayibheli lithi umuntu indvodza ingawa kasikhombisa.
phindze yente njani manje phindze ivuke msulwela kuwa ngasikhombisa utobona kuvusa kwaNkulunkulu lwela kungawi ngoba kunakeka lekulweni kwakho le uNkulunkulu akhipha ijudgment wena uthembile uthi number 4 wamba ngabuyi ukhothela vethu sithi votsa ngaka kangaka manje ngasikhombisa asisibalekele sono bazalwane haleluya sono asende njani bazalwane kungadiphathi ngendlela ojabulisa uNkulunkulu asikubalekele ngato tonke indlela sibaleke ngamandla ethu onke silwele kuphila impilo lemthokotisako uNkulunkulu haleluya ngoba nasakhipha kwehlulela kwakhe uNkulunkulu kude lokuyawusisinzisa nalebe sibethembile ngeke kuzokusisile nasasehlulela uNkulunkulu ngamagama lengifisa ukuthi sithandazele tukwawo namhla kuthi uNkulunkulu angakakhiphi kwehlulela kwakhe phila impilo lengeke imende ajabhe athukuthele ngawe asinaka kubuka ngawe umbhalo maHebheru unazi athi labanye uze unemahloni nekutibita Jesu ukuthi bangebafo wabo ebusheni bakho besabe uNkulunkulu na ulijaha ukhonde uNkulunkulu na uyintombi ukhonde uNkulunkulu na ungumake ukhonde uNkulunkulu na ungibabe ukhonde uNkulunkulu wesabe uNkulunkulu nawe ndenjalo bathandekayo noma nguse kafuna kwehlulela uyasinaka kubuka na ufole umusa njenganowa ayisinzise impilo yakho ungahambi nesitukulwane lesisonako ngiyamthanza Lord Genesis chapter number 19 nangaphosi noma chapter 18 liBhayibheli lithi iGomora yayonakele ngendlela emangalisayo nakafika kaAbraham ngisho chapter number 18 Genesis utshela Abraham uthi sengiyahamba ngeGomora naseSodom ngiyawubhubhisa labantu abangihloniphi laba uthi Abraham anakukhona labalungile utawena njani abangama-15 uthi kunabakhona ndabasinzisa ngoba uNkulunkulu akamsinzisi lolungile nalomubi nikhona bazalwane but noma kunjalo lokwanda Noah wasimi noma lothu wasinze eGomora neSodom ngosi ngesikhathi bonakele laba yena waphila ngekulunga wakubalekela konke lababonda kulo lokungalungi kuze lo musa kaNkulunkulu umenele abangahambi lokuthi abaningi babheke kuphi wathi waphila ngokwesaba uNkulunkulu uNkulunkulu akafanele nebani basethi ikhasi egcina vele ngekhasi egcina sibheke sikwendeke lokhu nalokhu nasekhasi into egcina uNkulunkulu ubheke abantu abaphila besabe yena likhona libandla singasimwe amavesi lathi listen iBhayibheli ngekhasi egcina tawenza kona nasekwenzile kona kuphola uthando labaningi bese kugcwaliseka ngawe lelivi cha lwela bakuthi ungabi kulabanzenge kona phila impilo itawuthokodisa uNkulunkulu haleluya uyiphile nje wedwana ungadzinga ukuthi uze ubalekele umuntu ubalekele nje lokubi ngoba kubalekela umuntu akumsita umuntu but kuyamsita umuntu kubalekela lokubi ngihamba nami bazalwane uwedwa nje uthi ngifuna kuphila ngibalekela lokubi nginabantu bazalwane ngingedwa uze uthi khenye ngekukholwa kwakho kuthi ngiyaphila ngiyamesaba uNkulunkulu nami ngingifakazi uStephen Paul kubaseRoma chapter number 8 ngakholwa 24 wathi moya ufakazelana moya wethu ukuthi sibanifana baNkulunkulu lento yakholwa ikujabulise uwedwana ngokuthi uyadata ukuthi lokubi nesono uyakubalekela kuze uNkulunkulu angakulahla nalaba ulahla lasehlulela phila impilo lesirate kumnanzi bathandekayo ngitsitela yena ngikhuluma lo mahasha ngathi lokuthi phatha kahle it's for your own defense ngoba sinabakhuluma lokho bese kusho bona abantu basikepha hayi bani bekuvikela nikhona bazalwane bese bathina abantu manje hayi bani bayakwati ukuthi noma ukuphi uphila ngekumesaba uNkulunkulu haleluya balekele sono ubalekele lokubi ngekwenda njalo ubalekela kwehlulela kwaNkulunkulu bese ufumana umusa waNkulunkulu asinoma ehlulela labanye wena uphume uphephe njengalothi nakaphuma eGomora naseSodom libile livele siphila kilo bathandeka uyavuma but Paul usiyalika baseRoma wathi singalingisi lelive na ufuna senza kuphila kwakho phila impilo leke kimthukuthelise uNkulunkulu alibonga igama lenkosi noma ngabe ukuphi nomsebe ukhathini labantu bangakwati labangazange sebakubona esontweni but na ufika khona phila impilo yokwesaba uNkulunkulu noma ngabe semgodini lomnyama
nalokungaphumila ngakhona uvalelwe khona kunezinto letiningi longatenza letingalungi but nakhona ukubalekele lokubi. Haleluya. Ngize ngikhumbula Paul kubaselo Acts athi ngizamalanga onke kubala nebeza lomsulwa phambi kwaNkulunkulu laphambi kwabantu. Ngeke ahlale ke uNkulunkulu engakwetela umusa. Na utawuphila impilo lenjalo. Nakuletikhathi leti lapho umhlaba wonakele khona. Uphile ngokwesaba uNkulunkulu. Uthe experience abunanzi beluthando lwakhe nebomnanzi bemusa wakhe. uNkulunkulu akasibusise. Ngiyacela sithandaze. Nawe uthi incumele enhlitweni yakho. Sinkosi lokuthi ngisaphila ngisengakafi. Lithuba lokuthi ngiphathe kahle. Ubalekele sono, ubalekele lokubi. Kuze igama lakho nempilo yakho imthokozise uNkulunkulu. Kuze nawe ube mnanzi bekukhonda uNkulunkulu. Wathi uhlala uthukatanya. Kuthi ngabe nangakhala licilongo. Ngabe nangafa. Ngoba wathi ukuthi ulungele uyawuma phambi kwaNkulunkulu. Leli livi lakhe lishito njalo. Nasishela umhlaba lo siyawuma phambi kwakhe sitilanze ngalesikwendile. Nawe uhlale phansi wedwa utihlole. uNkulunkulu uyathokoza ngempilo yakho. Angitilengele sele engotini yokwehlulelwa uNkulunkulu yini ngale ngikwendako. Ngoba uNkulunkulu angapronounce judgment ayibiyele emuva. Suke sekashito. Nasa sitesolu ngimalile nemthalazo wethu ngeke usakusida. Batya lokusaphila usengayilungisa indlela yakho. Uthi Nkosi ngiyalibonga lelithuba. Ngiqonisa inyawo dami. Eloko kubita ukuthi une decision. Le enhlitweni yakho. Le enhlitweni yakho. Babelo ngcwele siyabonga kuba phambi kwakho.